Rekla sam, nemojte me molim vas linčovati zbog ovih izjava. Pričamo o lekovima. Pošta. Ono što je problem jesu pasoši. Mi nemamo vode. Lepše strane ovog našeg kosmeta, ne zaboravite ono naše kulturno nasleđe. Ćao svima, dobrodošli u još jedan video. Konačno sam rešila da snimim video koji ste jako tražili kada sam objavila na Instagramu da želim da snimim ovo. Ja mislim da je to bilo najviše glasova što sam ikada dobila na pričama za snimanje nekog videa. Snimam vam, kao što ste vidjeli po naslovu, kako je to živjeti na Kosovu. Pre nego što me neki dušebrižnici budu ispravili i kažu ne kaže se Kosovo, kaže se Kosovo i Metohija. Da, znam, to se često dešava na mojim videima, ukoliko negdje piše Kosovo, a ne Kosovo i Metohija, znajte odmah da će se naći gomilu raznoraznih komentara. U suštini ja sam rođena u kosovskom, a ne metohijskom delu i radi skraćenog izgovora ovoga puta ću govoriti Kosmet ili Kosovo, a ne Kosovo i Metohija. Još jedna stvar zašto mi je bilo malo teško da se odlučim za snimanje ovog videa je to što je Kosmet uvek osetljiva tema, što zbog političke situacije, što zbog svih dešavanja, tako da jako oprezno treba pristupiti bilo kakvim temama vezano za ovo područje, ali u svakom slučaju ja sam rešila da se pozabavim ovom temom i da vam prikažem samo neke onako svakodnevne stvari sa kojima se ljudi koji žive na Kosmetu suočavaju. Jer sam shvatila da mnogi nisu svesni u stvari kakav život ljudi sa Kosova vode. Znam ranije, nakon rata, mnogi ljudi su morali i bili primorani da napuste Kosovo i da odu u Srbiju i mnogi su dočekivani jako loše, tretirali su ih kao da su oni neka druga vrsta naroda i zapravo mi se često tako i osjećamo kao da nismo Srbi i da nismo iz Srbije, nažalost. Zato što ima dosta ljudi koji se na taj način ophode prema ljudima sa ovih prostora. I u svakom slučaju ne želim da se dotičem politike, niti bilo kakvih političkih pitanja u ovom videu. Ovo je lifestyle kanal na kojem vam ja prikazujem različite destinacije koje posjetim, svoja iskustva vezano za lepotu, za oblačenje, za stil i za sve ostalo, tako da ne želim da mračim i da se bavim nekim političkim temama, već ću vam samo pokazati neke konkretne životne stvari. Ovdje imam spisak. Ok, pa da krenemo. Krenut ću sa nekim glavnim nedostacima i problemima sa kojima se ljudi sa Kosmeta suočavaju. Ostanite do kraja, pokazat ću vam i mnoge lepe stvari koje se naravno nalaze ovdje, ali eto, željela sam da vam približim tu problematiku života na Kosmetu. Pa, evo ga prvi problem, a to je voda. Da, dobro ste me čuli, verovatno ste to već i vidjeli na mojim Instagram pričama, da mi nemamo vode, nemamo tekuće vode. U stvari sada je to već malo preterivanje, nije da nemamo, imamo, ali često nestaje. Do skoro je situacija bila takva da vode uopšte nije bilo, naročito leti, i da voda dođe noću, dođe na par sati i ako je ima, curka, pritisak je onako jako loš, tako da je to jedna od stvari koje su svakodnevnica prosto ovde. Bilo je pomena o pravljenju nekih vodovoda, obnovljeni su čak i neke cevi, obnovljen je i neki rezervoar, što jeste poboljšalo stanje stvari, definitivno.
ali ono što svako domaćinstvo mora da ima ovde jeste hidrofor, odnosno pumpa za vodu i ogromno bure koje akumulira vodu kad god je ima i vi trošite vodu iz tog bureta. I nakon rata mi tako funkcionišemo do dana današnjeg i sada ću vam pokazati. Evo možete vidjeti kako to izgleda. Ovo je taj hidrofor i tu je veliko bure i moje i od mog komšije i pošto je zima bila, a ovo je stoji napolju na terasi, mi smo obložili ovom staklenom vunom i prekrili da ne bi zamrzlo jer se dešava da zamrzne i da cevi puknu, tako da smo obložili ove cevi jer zimi ume da bude minus i da se sve to zamrzne i onda pucaju cevi. Tako da eto, to je ono što moramo imati da bismo imali vodu. Pričamo o lekovima. Kako to objasniti? Idemo. Moram da promenim položaj. Mislim, ja sada ne mogu da vam ulazim u detalje i da vam objašnjavam zbog čega su neke stvari takve kakve jesu. Većina imaju veze sa merama reciprociteta između srpske vlade i kosovske vlade, tako da ne mogu da ulazim sad u sve to. Suština je da naše apoteke državne nemaju lekove. Mi ovdje imamo još uvijek srpske institucije u kojima radimo, škole, zdravstvo i sve to funkcioniše po srpskom sistemu. Opštine imaju dvojni sistem, i srpski i kosovski. Kada pričam mi, kažem za ovaj, mislim na ovaj severni deo, Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, Lešak, do mosta u Kosovskoj Mitrovici. Sa južne strane, odnosno u mestima u okruženju, situacija je drugačija. Oni su već neko vreme morali da prihvate razne mere koje je nametnula kosovska vlada, tako da i dalje tamo ima srpskih škola i srpskih zdravstvenih ustanova, ali je situacija mnogo teža nego u ovom severnom delu. Dakle, ono što sam htjela da kažem je da apoteka nema lekova i mi moramo da kupujemo sve lekove. Postoji čovek sa kojim možete da se organizujete da ode do Raške i da nabavi lekove koji su vam potrebni na recept, ali često vam je potrebno nešto odmah. To su recimo lekovi koji koriste neki hronični bolesnici ili penzioneri i oni se dogovaraju sa tim ljudima koji im kupuju lekove na recept. Međutim, naša državna apoteka je prazna u suštini i lekovi ne mogu da pređu granicu i da uđu na teritoriju Kosova, tako da mi sve lekove moramo da kupujemo. Još jedna stvar je nabavka udžbenika za učenike. Svakog septembra je to veliki problem. Ja recimo koristim sa svojim učenicima Oxford centar knjige koje ne mogu da naručim na Kosovo. U suštini jedna knjiga ili knjiga koja nije udžbenik može da se naruči i može poštom da stigne bez problema. Ali ukoliko se radi o nekoj lektiri ili o knjigama za školu, to nije dozvoljeno i ne može da uđe na Kosovo. Tako da je veliki problem kada učenici moraju da imaju knjige za školu. To kasni i nabavka kasni i onda po mjesec, dva, tri učenici nemaju knjige i bude jako teška situacija. Ali ljudi se nekako snalaze i uvek nađu način da prebrode taj problem. Pošta.
Ono što meni zadaje toliko glavobolje, pošta. Ne znam šta da vam kažem. Ovom prilikom želim da se zahvalim svojoj dragoj prijateljici Number One Ordinary Mom na Instagramu. Zapratite je. Ona ima odlične savjete za kozmetičke preparate. I želim da joj se zahvalim što prihvata mnoge narudžbine za mene. Ona je moj PO box. Jer mi imamo toliko problema sa pošiljkama iz Srbije, mada i iz inostranstva u suštini. Danas sam mu baš slala neki paket za Srbiju i u pošti mi kažu da ukoliko šaljem odavde, prvo odlazi roba na carinu u Niš, a zatim se odatle distribuira dalje. Također sam na isto neku stvar čekala recimo nedelju dana, koja inače treba da stigne za dan, eventualno 2, verovatno zato što je bila zadržana na carini. Ne može da se šalje preko pošte ni lekovi, ni hrana, ni kozmetika. Verovatno zaboravljam nešto, ali u svakom slučaju ono što je meni recimo najbitnije je kozmetika i beauty proizvodi i to naravno ne može da se šalje poštom jer carina zadržava, vraća, ne znam, u suštini nisam imala iskustva sa tim jer pronalazim neke druge načine dostave, ali eto da znate da je to jedan veliki problem ovde i problem koji mi zadaje glavobolju definitivno. Ne znam da li će se i kada to rešiti. U suštini za sve ostale stavke, stvari, garderobu, torbe stiže Post Express radi i stiže sve bez problema u roku od 2-3 dana. Poštarina je normalna, oko 200 dinara, tako da je to ok. Druga stvar je što ovdje recimo ne rade ni jedne kurirske službe, ne dolaze na teritoriju Kosmeta, tako da sve isporuke kurirskih službi vrše se do Raške, a na teritoriju Kosmeta dolazi samo Post Express pošiljka. DHL sam skoro otkrila može da se pošalje DHL-om, ali preko Kosova, tako da postoji i ta opcija da se adresira na Kosovo i na kosovske poštanske brojeve i da se adresira na državu Kosovo, a ne Srbija, i na taj način će vam stići preko Albanije, Kosova, ne znam nija kojim putem, ali u svakom slučaju zavisi da li adresirate na Kosovo ili na Srbiju, jer za Kosovo postoje drugi poštanski brojevi za sve gradove koji se nalaze na Kosmetu. I došli smo do jednog velikog problema za sve ljubitelje putovanja. Mislim, znam da svi sada imaju problem sa putovanjem, na stranu COVID i svi problemi koji se tiču korone i nemogućstva putovanja i odlaska iz zemlje. Ono sa čime se građani Kosmeta suočavaju jesu dokumenta koja nisu ista kao dokumenta u Srbiji. U jednom trenutku mi smo nakon rata vađenje svih dokumenata je bilo prebačeno za Rašku ili Leskovac ili ja više i ne znam gde se sve to nalazi, Kraljevo. Tako da u suštini ukoliko želite da bilo šta izvadite, matična knjiga, iz matične knjige, izvod rođenih, izvod venčanih, šta god, državljanstvo, sve to morate naručiti, pa vam to stiže iz Kraljeva i za sve je potrebno određeno vreme. Nema sistema kao u Srbiji. Sada mislim da su se desile neke promjene koje to ubrzavaju, ali u suštini posle rata je to sve tako izgledalo. Morali smo da idemo za Rašku, kao i sada, za bilo kakav dokument, promjenu dokumenta, mora da se ide za Rašku gde se vadi lična karta i tako dalje.
Ono što je problem jesu pasoši. Na početku pasoši su se vadili u Raški i važili su, odnosno bili su validni, moglo je da se putuje njima kao i sa normalnim srpskim pasošem, gde ste mogli da imate taj bezvizni režim i da posetite zemlje bez vađenja vize. Međutim, u jednom trenutku se to promenilo i svi građani Kosmeta su morali da idu u Ljermontovu, gde se vadi poseban pasoš na kome piše koordinaciona uprava i sa tim pasošem u suštini vam svuda treba viza. Vi morate izvaditi vizu. Sada ajde da ne sitničimo i da kažemo ok, treba nam viza, nije ni to problem, izvadit će se viza, iako cela Srbija ne mora da vadi vizu, ljudi odavde moraju. Imam primjer moje koleginice koja je želela da otputuje za Francusku i onda je rešila da izvadi vizu, pa je išla, zvala prvo srpsku ambasadu u Beogradu, koji su je uputili na kosovsku ambasadu u Prištini, odnosno francusku ambasadu koja se nalazi u Prištini. Onda je ona otišla tamo da bi joj tamo tražili neka dokumenta kosovska koja mi ne možemo da izvadimo uopšte i ne postoji mogućnost da imamo ta dokumenta. Ne mislim na ličnu kartu, nego je to bio u pitanju neki izvod od ranije i tako dalje, koja koleginica jednostavno nema, kao ni većina Srba. Tako da, u suštini, ako nemate taj dokument, ne možete izvaditi vizu i to je to. Ne možete nigde putovati. Zavisi naravno od ambasade do ambasade i zavisi kakve kriterijume oni imaju i da li žele da popuste malo ili ne. I jednostavno vi ste stavljeni na milost i nemilost ljudi iz kosovskih ambasada, pošto ambasade u Beogradu više jednostavno ne prihvataju ljude sa Kosmeta, osim onih ambasada koje nisu priznale Kosovo kao državu još uvek. Tako da u suštini sve ambasade se nalaze u Prištini i vi ako želite sa Kosova da putujete, morate da idete za Prištinu i da pokušate da izvadite vizu. Ranije godina se dešavalo da ukoliko recimo želimo da izvadimo vizu za Grčku, oni zakažu termin koji je nakon termina koji je predviđen za vaš odlazak na letovanje, što vama naravno ne znači ništa. Morate recimo mjesecima unapred to da uradite da biste dobili termin. Međutim, ako odete puno mjeseci unapred, oni vam to neće prihvatiti jer vam traže da dođete mjesec i po dana ranije, a ne toliko mjeseci unapred. I eto tako, sve je to jedno vrzino kolo i ljudi odavde jednostavno se nekada nalaze u takvim situacijama da se osjećaju kao građani drugog reda, bez obzira na to šta drugi misle i šta drugi govore. To su neke životne stvari sa kojima se ljudi jednostavno suočavaju i koje pogađaju ljude, intelektualce koji se nalaze ovde i koji jednostavno zbog takvih stvari žele da napuste Kosmet. Sve ovo sam vam ispričala zato što znam da mnogi moji prijatelji se iznenade kada im kažem tako neku stvar. Znam da ste i mnogi upućeni u celu situaciju Kosmeta, šta se dešava ovde i sve i tako dalje, ali eto jednostavno sam želela da približim tu situaciju svim ljudima iz Srbije prvenstveno, koji jednostavno ne znaju kakva je situacija ovde sa mnogim životnim pitanjima i stvarima, a to je sve da se ne dotičem pitanja slobode kretanja, bezbednosti, naše kulturne imovine i ostalih stvari kojih zaista ima puno
i ukoliko pratite vesti znate šta se sve dešava, znate kakva je recimo situacija ako želite da posjetite recimo neki od naših predivnih starih manastira po Metohiji, ali tako je kako je. Najnovija stvar koju možemo dodati ovom spisku jeste i prelazak administrativnog prelaza iz Srbije na Kosmet. U posljednje vreme se dešavaju velike gužve, tako da ljudi moraju da čekaju po sat i po dva na kosovskoj strani da bi ušli ili izašli iz teritorije Kosmeta. Tako da je to još jedna stvar koja otežava kretanje. Recimo Raška je udaljena od Kosovske Mitrovice na nekih sat vremena, ali ako dodate tome čekanje na administrativnom prelazu koje traje sat, sat i po, dva, nekada i duže, jednostavno ne znate koliko će to trajati i ne možete ništa da planirate, morate da odvojite jedan ceo dan ukoliko želite da izvadite neki dokument, recimo ako vam je potreban koji se vadi u Raški, tako da eto, to je još jedna stvar koju mogu dodati na spisak ovih problema. Nadam se da sam vam ovim bar malo onako predočila celu situaciju i da će mnogi biti, koji vide naravno ovaj video, biti manje osuđivački nastrojeni ka ljudima koji žive na Kosmetu. I ovom prilikom bih vas zamolila da podelite ovaj video sa vašim prijateljima, da što više ljudi vide ovaj video i nadam se da će i ove informacije dopreti do njih. Ali bih sada željela da pređem i na neke lepše strane ovog našeg Kosmeta i da vas pozovem ujedno da ga posjetite i da jednostavno ne zaboravite ono naše kulturno nasleđe koje se nalazi na svetoj zemlji, što Metohija i znači. Mi ovdje imamo divne manastire koje datiraju iz 12. 13. veka koje možete posjetiti. Ukoliko vas ta informacija zanima, napišite mi i ja ću vam reći kako i šta. A sa druge strane imamo prelepu prirodu i ukoliko me pratite na Instagramu recimo, znate da ja propagiram često odlazak na našu lepoticu Šar planinu. Ostavit ću vam ovdje u opisu neke blog postove koje sam pisala na temu odlaska do Brezovice ili do Šar planine, a imate i par videa koje možete također vidjeti ovdje u opisu sa Šar planine, Brezovice. Ja se trudim da kroz moje objave onako prikažem i tu lepu stranu Kosmeta i znam da kad god objavim tako nešto sa Brezovice, sa Šar planine, sa Berima, da mnogi požele da dođu i da vide sve ove lepote uživo i ja vas ovom prilikom pozivam da dođete. U suštini nema nikakvog straha, nema opasnosti bezbednosne. Snimala sam video o posjeti Albanije prošle godine i verujte svakodnevno, a snimala sam vam i kako je to u Kosovskoj Mitrovici i taj video možete pogledati. I ja sam se iznenadila gomilom komentara koje dobijam. Hvala za sve pozitivne vibracije i pozitivne komentare, ali ja često dobijam i one negativne komentare koje YouTube u suštini sam blokira. Nekada moram i ja da odreagujem i da blokiram, jer ljudi su tolike neznalice, moram to da kažem, neznalice, ne žele ni da se raspitaju, ne žele ni da čuju, ne žele ni da saznaju, samo žele da svoju propagandu ili svađalačku energiju stave recimo na konkretno taj moj video. I iznenadila sam se koliko su ljudi ovako uskoumni i ne razmišljaju o
jednostavno ne prihvataju, misle da ja ne znam koga reklamiram kada pričam o tim stvarima. Često se iznenade i ne veruju mi kada kažem da srpskim tablicama prolazim kroz jug Kosova, kroz Prištinu do Štrpca. Porodica mog supruga je iz Štrpca, tako da mi često odlazimo tamo, kao što to na Instagramu možete i vidjeti, i idemo sa BG tablama. Ja sada imam novopazarske table trenutno, ali uskoro ću imati BG table i vozimo sa BG tablama. Kroz Kosovo do Albanije smo išli također sa srpskim tablicama bez ikakvih problema. Naravno, ne mogu ja da vam garantujem da neće biti nikakvih problema. Problemi se mogu desiti i u Srbiji i u Crnoj Gori i gde god da se nalazite, ali jednostavno nismo nailazili ni nekakve probleme da nas neko dira, maltretira zbog srpskih tablica. Ima puno i Albanaca koji funkcionišu sa srpskim tablicama zbog trgovine i tako dalje, tako da mislim da na to sada ljudi malo manje obraćaju pažnju. Ostavljam vas da uživate u nekim prizorima sa divnog nam Kosmeta. A da, ne smijem da zaboravim gostoprimstvo po kome su ljudi odavde poznati i po domaćoj rakiji koja je u nekim krajevima jednostavno nezaobilazna. Nemojte se iznenaditi ako vas teraju da pijete rakiju, ali to je samo u nekim delovima Kosmeta. Također hrana se ne može meriti sa mnogim mestima, ne u Srbiji, nego u svetu. Leskovački roštilj je mala beba za roštilj sa Kosova i Metohije. Eto, rekla sam. Nemojte me, molim vas, linčovati zbog ovih izjava. U suštini, ukoliko dođete do Zvečana, morate otići na ćufte kod Bekteševića, to nikako nemojte propustiti. Naručite pola i 2 ili pola i 3 ili celu i 4, da se ne lažemo, celu i 4 lepo naručite i, brate, lepo uživajte, to mora da se proba. Ukoliko je neko dolazio, Zvečan, Kosovska Mitrovica, pa vi pitajte njega da li on nije probao te ćufte kod Bekteševića. Druga stvar, mi smo pre cijele ove situacije imali ovdje jazz i blues festival koji su posjećivale razne zvezde iz celog sveta i to je zaista jedna lepa manifestacija koja se održavala svake godine, naravno pre cijele ove korona situacije. Imamo mi još puno čime da se podičimo, ali mislim da ću ovdje završiti ovaj video i ostaviti vas da uživate u par kadrova lepog nam Kosmeta i nadam se da ćete doći i posjetiti Kosovo i Metohiju, a ukoliko dolazite, slobodno mi se javite. Pogledajte moj Instagram profil, zapratite me tamo, hajde da se družimo, da se povežemo i nadam se da neće biti hejt komentara ispod ovog videa koje ću morati stalno da blokiram. Hvala vam puno što ste posjetili moj kanal, hvala vam na gledanju. Podijelite ovaj video sa vašim prijateljima i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!